tla re diale. Moeteledipele wa DA John Steenhuisen o solofeditse go khutlisa bosenyi, tiriso dikgoka ya bong le botlhokatiro kwa mmasepaleng o mogolo wa Nelson Mandela Bay fa DA ka fenya kwa profenseng eo mo ditlhophong tse di tlang. Steenhuisen o ne a bua kwa letsholong la lekoko la go ngoka batlhophi kwa Gqeberha. Setlhopha se Steenhuisen a neng a bua le sona se ne se le matlhagatlhaga ebile se tiile moko. Steenhuisen o gateletse botlhokwa jwa go sireletsa baagi ba mmasepala mogolo kgatlhanong le bosenyi. Mmasepala ono o balelwa mo maemong a bolesome a ditoropo tse di kotsi go gaisa mo lefatsheng ebile ke ona o kotsi tota mo nageng. Fela Steenhuisen o dumela gore maemo ano a ka fetoga. So while this city is known for its friendliness, there's nothing friendly about the violent crime that has gripped Nelson Mandela Bay. And in fact, a recent international ranking rated Nelson Mandela Bay as the most dangerous city in South Africa and the 9th most dangerous on the entire planet. Just think about that, the 9th most dangerous on the planet. O tlhagisitse gore digongwana le tiriso dikgoka ya bong di kwa setlhoeng mme a re batlhankedi ba twantsho ya bosenyi ba ba lekaneng ke ntlakgolo ya twantsho ya bosenyi. Create dedicated courts to tackle gender-based violence, and we will tackle child kidnapping and child murder by creating specialized units to go hard after those criminals who prey on our children. Steenhuisen o ikanne gore o tlile go netefatsa gore palo ya mapodisi e nna e lekaneng kwa mebileng gape o tlile go dira gore ditirelo tsa maemo a boitekanelo mo nageng e nne tse di nang le seriti. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlhalositse baamogedi ba National Orders ya monongwaga jaaka bagaka ba naga. O ne a bua kwa tiragalong ya gore boladikabo tsa National Orders kwa lefelong la go amogela baeng la mopresidente kwa Pretoria e neng e tsenwe ke ditsala le ba malapa a baamogedi ba ba tlhokafetseng le ba ba santseng ba tshela. Ba lelapa la ga Professor Mulalo Doyoyo yo o hulereng ba amogetse kabo ya sekgele sa Order of Mapungube sa mmala wa selefera tebang le seabe sa gagwe go thutego le dipatlisiso mo lephateng la technology le madirelo a tirilophofo kana aerospace. Ba re toro ya bone e fetogile nnete. Professor Doyoyo e ne e le morutegi ebile e le moitseanape go tsa saense. O tlhokafetse go sa le gale monongwaga. E ne e le sekai se sentle thata go baagi ba naga e ka bophara. It's only God who knows why he couldn't make him wait to receive this honor himself. But we are here as a family, very proud of my brother, coming from a humble background from the village. Khabagare tona Thembing Kadimeng, yo o neng a itshekile dikeledi e leng mogolwe Nokuthula Simelane, wa amogetse kabo ya sekgele sa Order of Luthuli ya mmala wa Gauta. O rile ba lelapa la gagwe ba lebogile thata ka sekgele seo le mororo ba isi ba itlhobogele. Simelane o thupilwe ka dikgoka le go sotlakiwa ke ditokololo tsa matsholotshireletso a motsi wa kgethololo ka 1983. It's bittersweet memories. Well, look, a soldier who goes to war, there's an expectation, even amongst themselves, that they may return or they may not return. One, I appreciate her bravery, I appreciate her choice. I wish I could live to see her final resting place, particularly my mom. Mawilem Skekana o tlotlomaditswe ka kabo ya sekgele sa Order of Mendi for Bravery ya mmala wa selefera tebang le bogatlhamela masisi jwa gagwe jwa go sireletsa balwela kgololosego ka nako eo go ikamanya le bakgaratli go nong go sa letlelelwa. Every pay which they should pay me, they've paid it. Everything that they owe me for the struggle, they've paid it. I'm happy. Fana gopola kgololosego go lephatsa la bobegakgang. Mopresidente Cyril Ramaphosa o gateletse mo puong ya gagwe gore morulaganyi wa maloba wa lekwalodikgang la Sowetan AgriCluster o tlotlomaletswa go pulola bosetlhogo jwa motsi wa kgethololo. Ene wa abetswe sekgele sa Order of Ikhamanga sa mmala wa Gauta seo se amogetsweng ke morwae. Re thabile haholo hore ntate Cluster ka shekulena ntate president ya rona ntate Ramaphosa and the whole of the country
ha e celebrate 30 years ila mo hopola ntate Cluster ba hopola le mesebetsi ya hae ya nation building. Mopresidente wa kgoletse baamogedi ba dikgele seabe sa bona mo go ageng Afrika Borwa yo wa demokrasi. The truest test of heroism is that these acts are not done for the sake of name, prestige, fame, or fortune. They are done out of conscience and an unwavering responsibility that many of them carry. Mopresidente Ramaphosa a re seabe sa baamogedi ba dikgele se tshwanetse sa gopolwa le gore go buiwe ka sona le mo bašweng ba batlang. Molwela kgololosego yo a tlhokafetseng yo gape leng moeteledipele wa maloba wa PAC Ngaka Motsoko Pheko o tlhalositswe e le mogaka mo ntweng ya kgololosego ya Afrika Borwa. Pheko o tlhokafetse dibeke di le pedi tse di fetileng a le dingwaga di le 93. Mopresidente Cyril Ramaphosa wa tlanegisitse gore Pheko a rebolelwe tirelo phitlho e kgethegileng ya porofense. Mogaka yo a lwetseng kgololosego gape e le presidente ya maloba ya PAC Ngaka Motsoko Pheko o tlhokafetse moranang a le 19. Pheko e ne e le presidente ya bone ya lekoko la kgololosego Pan African Congress. E ne e le tokololo ya palamente sebaka sa dingwaga di le 10 le go dira mo mafapheng a farologaneng morago ga gore naga e bone demokrasi. Gape o na emetse PAC kwa mokgatlhong wa ditšhabakopano. We will agree that he was a freedom fighter. He was a Pan-Africanist thinker and intellectual par excellence, a leader of a free democratic South Africa, one who also valued the varied encounters with the continent. Dibui di begile gore Pheko e ne e le motho yo a kgethegileng. Ebile e le mokgaratlhi yo a neng a tsepame ebile a beile batho ba gabo kwa pele. Ba ba neng ba rata seabe sa gagwe ba re megopolo ya gagwe malebana le lefatshe e tshwanetse go tswelediwa. And when he was addressing the masses who were there, he looked at an open area just across and asked, whose place is that? Then we said, it's Mr. Khosi's place. He said, Ma Africa, that's your place. Go and occupy it. There shall be no addressing of the land question without a Pan-Africanist ideological perspective. Similarly, without black consciousness. As we stand here and say all good things about him, can we do the good things that he was preaching? So that he doesn't become almost like Steve Biko, loved by everybody, but nobody does what he stood for. Balelapa la gagwe ba re ine e le seikokotlelo sa bone. He was a father and a family man first and foremost. And I think that not only towards his immediate family, but it has to be said to many other people whom he adopted, mentored, discipled, loved, cared for. Gape ba re go tshwanetse ga nna le ditherisano tsa demokrasi ya naga eno go tlotlomatsa mogaka yono. He always was very consistent about his views on the Freedom Charter, called it the Freedom Cheetah to his dying day. Tirelo phitlho ya Ngaka Pheko e tla tshwarola matlhatso kwa kerekeng ya Rosebank Union. Masaledi a baagi ba Botswana ba le 45 ba ba tlhokafetseng fa bese ne sugakana le go sha kwa leborogong la Mmamatlakala kwa Limpopo a buseditswe kwa Botswana. Masaledi a bone a fufiseditswe go tswa kwa boemafofane jwa boditšhaba jwa Gateway kwa Polokwane ka difofane di le pedi tsa kwa Botswana. Kwa bokhutlong masaledi a batswa setlhabelo ba kwa Botswana ba ba tlhokafetseng kwa borogong jwa Mmamatlakala mopitlwe a le malatsi a le 28 jaanong a na le maina. Mosetsanyana wa dingwaga di le 8 ke ene fela a falotseng kotsi eo. Masaledi ano a tseetswe kwa Botswana ka difofane di le 2 tsa naga eo. Sefofane sa ntlha se ne se rwele masaledi a batho ba le 20, se sengwe a batho ba le 25. Puso ya Limpopo ya re e dirisitse tsotlhe tseo e nang natso go netefatsa fa malapa a baswi a itlhobogela ka bonako. Families of those that have perished equally deserve to find closure like it would have happened if it was the family of President Ramaphosa or the family of Premier Matawata
or the family of Minister Joe Phatla or Minister Bekele or MEC Dr. Ramathuba. So our reverence, we did what we did because we wanted to do the right thing. Diopedi tsa kereke ya St. Agnes Zion Christian go tswa kwa University ya Limpopo di gomoditse bao ba utlwileng botlhoko ka dipina le motantsho ka motsi wa thapelo. Puso ya Botswana e lebogile puso ya Afrika Borwa. The expectations to have these bodies delivered to Botswana was placed on my staff in Pretoria and on my shoulders. Monageng o itsitse gape gore baagi ba le supa ba Afrika Borwa ba tlhokafetse mo kotsing ya tsela kwa Botswana mo bekeng eno. Palo ya basadi ba baimana ba ba yang kwa ditheong tsa boitekanelo go bona tlhokomelo ya boimana ba le kwa tlase ga dibeke di le 12 e tswelela go fokotsega mo nageng mme seno se kotsi go mme le lesea. Seno ke go ya ka pegelo e itsegeng ka District Health Barometer e rulagantsweng ke Health System Trust. Go ya ka pegelo eo, selo sa baimana ba ba etetseng ditheo tsa boitekanelo le kgetlo la ntlha kwa Northern Cape yo oketsegile mme ile tlase mo diporofenseng tsotlhe. Selo seno se ile kwa tlase kwa North West dingwaga di le 4 ka tatelano. Province ya North West e eteletse pele ka palo ya baimana ba ba diegang go ya ngakeng ka nako. Health Systems Trust ya go botlhokwa go bona ngaka ka nako. These interventions can include, for example, HIV testing to ensure that the parents or the mom actually, if they're HIV positive, they gain access to antiretroviral therapy, and that will prevent the mother-to-child transmission. Meyono wa dingwaga di le 41 yo kopileng go se ntshe leina la gagwe o gaufi le go belega ke gona ya ngakeng a gona sa itse gore o imile. Since ke feletsa go nna mo matsatsing a ka a sesadi last year ga ke sena ke tshwara 40, so ke gone ke bonang dise gore ke muimana then ke gone ke ne ke tla mo tleliniking, so nna ke be ke nagana gore maybe ke menopause kante ga se menopause, so ke be ke bona ke ntse ke nna le mokhaba wa ka o ntse gola but ke sa kgone go utlwa gore go na le ngwana mo mpeng ya ka. Re sa le foo ba bangwe ba itse botlhokwa ja go ya ngakeng ka nako. Ke simolotse go tsamaya antenatal, I'm sure ne ke le boma 3 weeks pregnant. Like ha ke simolla hela go itse gore ke pregnant ka ke mama gage o simolotse go attenda a sena go itse gore o na le o pregnant, so ke ne ke ntse ke le ka go molemosa le gore a cheke bo malwetsi. Lefapha la boitekanelo le totobatsa fa baimana ba diega go bona ngaka mme le kaya fa seno se diragala thata go bomme ba dingwaga tse di kwa tlase. Lefapha le tshwentswe ke ntlha eno ya gore baimana ba iponagatsa thari ko ditleliniking tsa rona tse di farologaneng. Bomme ba ileng gore ba iponagatsa thari ke bašwa thata. Ga nka fa sekai mo provinceng ya rona re fitlhela gore bana ba 10 to 19 years old ba ileng gore ba ima ke bone ba tlang ba sa tle sentle ko di-facility tsa rona. Ke Tebego Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Mekgatlo ya badiri ya re ditlamo tse di senkelang batho ditiro di tswelela go ba ja ntsoma jaaka naga e tla bo e keteka letsatsi la badiri ka moso. Badiri ba santse ba senkelwa ditiro ke ditlamo tseno. Kwa North West, Tefo Mogoko wa kwa Klerksdorp o boleletse ba dikgang tsa rona tsa SABC gore o ntse a bonelwa tiro e ke ditlamo tseno mo dingwageng di le 11 mme o santse a dira jaaka modiri wa nakwana. Badiri ba ne ba solofela gore go fetolwa ga molao wa badiri ka ngwaga wa 2015 le katlholo ya 2018 ya kgotlatshekelo ya molaotheo e malebana le ditlamo tse di batlelang batho ditiro go tla ba thusa. Section 198 ya molao wa badiri e tlhalosa gore badiri ba ba thapileng go ya ka ditlamo tse di batlelang batho ditiro ba tshwanela go dira dikgwedi le 3 fela jaaka badiri ba nakwana. Molao wa re fa moraga foo ba tshwanela go nna badiri ba leruri mo setlamong se ba batletsweng tiro mo go sona. Fela mo go Tefo Mogoko wa dingwaga di le 54 ga go sepe seo se fetogileng. Mogoko a rontse a dirisiwa ke ditlamo tse di batlelang batho ditiro dingwaga di feta 10. Se se tshwenyang thata ka lephata le la labor ga ke tlhalosa gore
ke di gopola gore le yone ya amogela gore di exploitiwe ke ditheo tse. Lefapha la badiri le solofetsa gore le tla thusa mokgoko. The complainant should please visit nearest labor centers with the following details so that they can be assisted efficiently. The name of the company, the physical address of the company, the name of the manager and their contact details, and also outline the nature of the complaint so that the inspectors can then look into that particular matter. Le fa go le jalo mokgoko ga a dumele fa bathati ba puso ba tla mo thusa ga ba gare mokgatlho wa badiri NUMSA o neng wa fenya kwa kgotlatshekelo ya molaotheo dingwaga di le 6 tse di fetileng malebana le tema ditlamo tse di batlelang batho ditiro wa ditlamo tsa mofuta o di santse di dira. In all sectors, labor brokers are rife. They're being used everywhere. And that's because many companies are using labor brokers to cut corners so that they don't have to pay for benefits for workers. So all the benefits that you would expect that come with being a permanent employee, you don't have under labor brokers. Tema ya go dirisiwa ga ditlamo tse di batlelang batho ditiro mo nageng e simolotse ka ngwaga wa 1983 morago ga go fetolwa ga molao wa badiri wa 1956. Thabiso Moss, SABC News, Klerksdorp. Ditlhopha tse pedi tsa bosetšhaba tsa Aforika Borwa tsa rugby di thulaganyetsa metshameko e botlhokwa ya bokhutlo jono jwa beke. Setlhopha sa basadi sa di-Springbok se solofela go diragatsa bontle fa se rakana le Cameroon kwa Madagascar ka Lamatlhatso mo motshamekong wa go qualifiela metshameko ya sejana sa lefatshe ya rugby ya 2025 fa setlhopha sa Bana sa Sevens se ithulaganyetsa metseletsele ya lefatshe ya Singapore Sevens e simololang ka Labotlhano. Tshimega ya mabole ya maloba Brian Michel le Jan Beckman ba tlhalositse Dingan Thobela e le ramabole yo tlhwatlhwa wa Aforika Borwa. Tshimega eno ya lefatshe makgetlo a le mararo o tlhokafetse ka Lamatlhatso morago ga go lwala. O tlhokafetsa le dingwaga di le 57. Thobela o paletswe ke go tsenela kopano ya tša matswele ka fase ga mokgatlho wa Boxing South Africa ka Parktown, Johannesburg ka Labohlano la beke ya go feta. O belegwe ka di 24 tša kgwedi ya Septemere ka ngwaga wa 1966. Mo nakong ya go feta Thobela e be e le nkgwete ya lefase makga a mararo mo go WBO le WBA lightweight go tloga ka ngwaga wa 1990 go fihlela ka 1993. Mo nakong ya go feta Thobela o be a itšhidulla le nkgwete ya maloba ya lefase Jan Bergman. I'm very, very upset because we were very good buddies. Dingan, in the old times, when I turned pro, he helped me a lot. Thobela o dirile mohlolo ka ngwaga wa 2000 nakong eo a bego a fenya Glenn Catley wa England ka Carnival City mo ntweng ya middleweight. Nkgwete ye nngwe ya maloba ya lefase Brian Mitchell o re Thobela e be e le mogaka go tša matswele. Very, very sad. Dingan was legendary in many aspects. He wasn't only a 3-time world champion, he was a great guy outside the ring as well. Mopromotara wa tša matswele ka Afrika Borwa Rodney Berman wa Golden Gloves Promotions o re Thobela ke yena ramatswele o kaone wa professionally papading ya tša matswele ka Afrika Borwa. The very interesting thing, he fought in 1993 when he beat Tony Lopez at lightweight. 7 years later, he fought a fight that nobody thought he had any chance of winning. Morago ga go lesa papadi ya matswele Thobela o ile a thoma kampane ya TLB Promotions ka ngwaga wa 2016. Molaodi wa TLB Joyce Kungwane o re Thobela o be a šoma le boramatswele ba maloba le Hlohonolo le Dwaba le Bergman le batho ba bangwe go thoma TLB Promotions. Obviously, ha o bua ka history ya TLB and its origin, ha hona hore o ka sia lebitso la Dingan Thobela ko morago. Mokgatlo wa PSL o tlo ba le motsotswana wa situ mo dipapading tšeo di tlago mo bekeng ye tša DSTV Premiership, dipapadi tša sebjana sa Nedbank, Motsepe Foundation Championship e šitana le DSTV Diski Challenge go hlompha Thobela. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg.
motho weso di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC Lehae ga jana ke go tlogela le boinelo mo le boimang ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigotjo fa re lebelela bontsi jwa naga bo tla nna le gone go itekanela fa re lebelela bophirima jwa naga le mo bokone jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru mme ka moso a re lebelela mo karolong ya Upington go karolong ya Eastern Cape karolo ya Limpopo le Mpumalanga di tla nna le gone go aparelwa ke melelo ya naga mme bophirima jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke mouane fa re lebelela di-temperature tsa rona mo Gauteng go lebega go itekanetse thata go tla nna le tlhabo letsatsi Pretoria e tla nna tsididi ka digata di le robongwe go a go di le 28 Free Enageng ka digata di le 8 go a go di le 27 province ya Limpopo le teng mo provinceng go itekanetse thata Mosina e tla nna mogote thata ka digata di le 35 fa re lebelela mo Kopane go tla nna tsididi ka digata di le robongwe go a go di le 22 mo Thapameng province ya Mpumalanga mo provinceng le teng go tla itekanela mo Thapameng Carolina ka digata di le 27 Emelo ka digata di le 26 mo Thapameng province ya KwaZulu Natal le teng mo provinceng fa re lebelela bophirima bokone jwa naga bo tla nna le gone go nna le tlhabo letsatsi Pietermaritzburg go tla itekanela mo moso ka digata di le 17 go a go di le 29 fa re lebelela Richards Bay ka digata di le 18 go a go di le 30 province ya Eastern Cape mo provinceng le teng maemo ke itekanetseng fa re lebelela Graaff-Reinet ka digata di le 8 go a go di le 28 Gqeberha ka digata di le 10 go a go di le 23 mo Thapameng province ya Western Cape province le yone tla nna le gone go nna le tlhabo letsatsi Oudtshoorn ka digata di le 11 go a go di le 24 Riversdale ka digata di le 11 go a go di le 25 lebelela province ya Northern Cape mo provinceng fa re lebelela ka Springbok go tla nna mogote mo Thapameng ka digata di le 33 fa re lebelela Carnival ka digata di le 14 go a go di le 29 fa re lebelela Free State mo provinceng re lebelela Welkom go tla nna tsididi ka digata di le 33 mo Thapameng Wepener ka digata di le 27 bokone bophirima le teng mo provinceng go lebega go itekanetse fa re lebelela Ottosdal ka digata di le 10 go a go di le 29 Klerksdorp go tla nna mogote ka digata di le 31 mo Thapameng Swaziland go tla itekanela mo mosong ka digata di le 14 go di le 27 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.